tim da ćemo imati, znači sigurno za ovaj pitanje vremena samo kad ću iz HRT-a nazvat. Dobro. Pa ćemo minuta samo da to... Evo Marine, hvala vam što ste pristali razgovarati s nama. I za početak bih vas zamolio da se predstavite svojim imenom i prezimenom, datumom i mjestom rođenja. Ja sam Marijan Gubina, rođen sam 23.2.1981. godine u Vinkovcima. Odakle potiče vaša obitelj? Moja obitelj potiče iz istočne Slavonije, u pravilu iz Vinkovaca i Nuštra, znači sela pokraj Vinkovaca. Početkom 90-ih, to je krajem 80-ih, početkom 90-ih smo živjeli u mjestu Dalj, isto istočne Slavonije. Čega se sjećate iz tog najranijeg djetinjstva, života u Dalju, prije početka rata? Pa, sjećam se svakodnevnih životnih situacija koje su bile lijepe, kakve mogu biti za dijete od 8-9 godina. Znači, standardno, znači igranje, škola, životinje, pecanje s ocem, znači jedna lijepa priča. Čime su se bavili vaši roditelji? Majka je bila domaćica, a otac je radio u željeznicama. Hrvatske željeznice, doduše tada su bile željeznice Jugoslavije. Doduše on je nekoliko poslova radio ili ima nekoliko zanata završenih, tako da je on uglavnom radio. Dalje je bilo miješano selo ili pravoslavno selo? Miješano selo, ako se ja ne varam, po informacijama koje sam ja naknadno saznao upravo unazad par godina, po tim navodima Dalje imao 30% je bilo znači, srpske nacionalnosti, to je pravoslavne, a ostatak hrvatski. S tim da to su znači neki navodi, ali u svakom slučaju miješano. A sjećate li se u tom razdoblju prije rata kakav je bio međunacionalni, međuvjerski odnos u Dalju? Dobar. Bio je dobar. Ja kao dijete nisam osjetio nikakvu netrpeljivost između ljudi i znam da sam se ja, moja obitelj, znači da smo se družili sa ljudima. Znači nisam znao da su oni Srbi, mi Hrvati, muslimani. Da se ispravim, za muslimane smo znali kao i za subotare, ali po tome što znamo, subotari ne rade, muslimani, znači kad nam dolaze u goste, ne vrtimo prase, nego janje, znači to je bilo onak početak i kraj priče. Znači, ljude se tretiralo po njihovom ponašanju, ne po vjeroispovijesti. A što se tiče nacionalnosti, postala Jugoslavija i drugi. Jeste li išli u školu već? Da, išao sam u osnovnu školu Dalj. Prva moja osnovna škola je bila u Županji, gdje smo kratko živjeli zbog posla od oca. Preselili se u Dalj i tamo sam znači nastavio školovanje, to je znači tu osnovnu školu. Sjećate li se nekog trenutka u kojem ste pomislili da nešto nije u redu, da... Sjećam se neposredno prije pada Dalja, se sjećam da je bio jedan veliki prosvjed. Ja sam se zatekao u centru sela i vidio masu ljudi, čudno obučenih, čudnog izgleda, čudnog ponašanja i vidio sam policiju, znači kako ih čuva da bi oni mogli svoj prosvjed odraditi. Tada sam prvi puta se susreo sa Srbima, sa četničkim obilježjima, jer pretežito svi ti ljudi koji su bili na prosvjedu su imali kokarde, šubare, znači ta četnička obilježja. Jeste li doma komentirali ta zbivanja? Da, došao sam doma, praktički isprepadan, rekao šta se dešava. Mama to nije komentirala, ne znam da li me je uopće doživjela, da li je znala uopće što ja pričam. Ja tada nisam ni znao objasniti
Ja tada nisam znao šta je šubara, šta je kokardala i šta je četnik, tako da sam ja opisao nešto što danas znam da je bio prosvjed i da je bio prosvjed Srba i četnika. To je velika razlika. Kad je pao Dalj? Dalj je pao 1.8.1991. godine. Kako izgledao pad Dalja? Postoje sjećanja, znači, iz tog perioda, znači, neka moja sjećanja i postoji, znači, spoznaja koju ja imam, znači, koju sam dobio na osnovu video materijala, iskaza ljudi koji su bili prisutni i na osnovu fotografija koje su postoje dan danas. Međutim, pad Dalja je bio koban trenutak, znači, za cijelu moju obitelj i ujutro znači 1.8.1991. ujutro u 4 sata i 15 minuta cca je se počelo dešavati nešto čudno, znači, oko naše kuće. To jest, mene je otac probudio, izvukao iz sobe. Tamo kako me izvukao iz sobe počelo je pucanje na našu kuću. Koliko vas je bilo u kući u tom trenutku? Šestero. I to je praktički bio u isto to vrijeme kasnije, znači sam saznao da u isto to vrijeme, znači, bila napadnuta i policijska postaja u Dalju. Znači, ujutro 4.15 odvija se napad na Dalj od strane paravojnih srpskih formacija. Uglavnom su to bili naoružani civili. Rijetko ko da je bio obučen od glave do pete u vojnu odoru. I tako da su u pravilu oni napali, znači, našu kuću i napali su policijsku postaju Dalj. Nažalost, u policijskoj postaji Dalj su poginuli svi djelatnici pričuvnog sastava MUP-a, djelatnici MUP-a, bilo je i jedan manji broj momaka iz Zbora narodne garde. 28 mislim da je bilo ljudi koji su, znači, pobijeni u policijskoj postaji Dalj, što u borbi, što nakon predaje, znači, i onog trenutka kada su se ljudi iz policijske postaje, znači, predali, nisu bili zarobljeni, nego su bili, znači, likvidirani. To znam zato što sam vidio, znači, vidio sam te leševe, čuo priče, iskaze, znači, svjedoka njihovih, znači, ljudi koji su sudjelovali, znači, u tim ubojstvima. A što se u vašoj kući događa? U našoj kući je se također dešavale se ružne stvari, jer u jednom trenutku kada je stao taj zvučni kaos, provalili su ulazna vrata od kuće. Mi smo bili u tom hodniku koji se proteže kroz kuću, jer tamo smo bili sigurno najbolje zaštićeni, zato što je praktički zidovi su bili pola metra, i što znači da imate zid od pola metra, prostoriju zid od pola metra i tako i s jedne i s druge strane. Tu smo bili dosta zaštićeni, tamo smo i bili. Kad su provalili u kuću, znači, komentar, sjećam se toga, sam bio jako mal, 10 godina sam imao, ja se sjećam određenih situacija, se sjećam dosta jasno, onako, ostale su upečatljive. Tada je ušla masa ljudi, a ispred njih je bio jedan gospodin koji se zvao Ljubo Kalo i njegov citat je bio: Čaruga, rekao sam ti da će doći mojih 5 minuta, obraćao se mom ocu, i tada je naravno nastalo premlaćivanje oca i mame, i to je onako bila poprilična jedna ružna situacija. Da, jedna ružna situacija koja je
započela, znači to je bio početak, znači jedne naše muke koja je trajala za mene i dio obitelji 260 dana, za najstariju sestru koja je tada imala 20 godina. Nažalost, njena muka je trajala 18 mjeseci. A onda su se stvari odvijale. Što se dalje događalo sa vašom obitelji? Da, stvari su se odvijale u pravilu spontano. Oni nisu imali neki generalni plan ili detaljni neki plan. To ja mogu danas reći analizirajući znači, tu povijest događaja. U svakom slučaju oni su nas prebacili kod prvog susjeda. Tamo su nas zatvorili u jednu prostoriju i tu smo se zadržali, ja ne znam, dan ili dva, jer u pravilu od straha vam sekunda traje ko vječnost i teško je znači tu ocijeniti točan vremenski period koliko smo se zadržali. Nismo se zadržali duže od 2 dana, to je sigurno. Ali ono je jedan bitan detalj da ne ispadne moj iskaz kao prozivanje Srba generalno, jer to nije u redu. Odmah tom prilikom kad su nas iz kuće prebacivali kod susjeda, bio jedan mladić koji je bio među njima, znači jedan njihov vojnik koji je primio moju mlađu sestru, ona je tada imala 6 godina, u naručje, da joj pomogne u tom prelazu s ciljem da se ne ozlijedi, i kada ju je primio, mama je normalno reagirala, uplašeno, dao je do znanja da se opusti, da joj samo pomaže i štiti. To je prva situacija, znači prva situacija gdje jedan od sudionika, znači tog terora se izdvaja, znači kao čovjek i svojim činom, znači pokazuje da je među njima bilo, znači ljudi. Siguran sam da nije on bio jedini tamo, ali vođeni određenim ljudima, masom, jednim marketingom protiv hrvatskog stanovništva. Oni su radili to što su radili. Nakon tih par dana provedenih, to jest do 2 dana provedenih u tom objektu, mi smo sprovedeni u jedno od mjesta gdje jedan od zatvora koji je bio na području Dalja. Gdje je bio taj zatvor u Dalju? On je bio u mjesnoj zajednici Dalj. Mjesna zajednica Dalj je bila kao njihov neki štab i imali su tamo niz prostorija u sklopu tog kompleksa koje su koristili za zatočavanje ljudi, zatočavanje, ispitivanje, mučenje. Specifičan je prostor zato što je tamo bila i tržnica. Bila je tržnica i bio je jedan betonski okvir na toj tržnici koji je uklonjen prije mjesec dana, tamo nakon 20 godina. Bio je taj betonski okvir u kojem su u pravilu ljudi palili smeće poslije tržnice. Oni su to iskoristili za svoju lomaču, koristili su za mučenje ljudi, znači za paljenje ljudi. I tu su u pravilu krenule te prave strahote. Kako je izgledala ta prostorija u kojoj ste bili zatočeni? Koliko vas je bilo unutra? Pa u toj prostoriji gdje sam ja bio je bilo, cirkuliralo je uvijek tu negdje oko između 20 i 30 ljudi. Ja sam bio malo da bi broja i točno pratio te neke situacije, više sam, moji pogledi su uglavnom bili zavučeni, znači ili ispod mame, ili ispod oca, ili ispod sestara, ali prostorija je bila odvratna. Nas 20-30 u prostorijici od nekih između 15 i 20 kvadrata, goli zidovi, gol beton,
prozor, znači, zatvoren sa daskama, limovima nekim da nema, znači, nema svjetla. Ležali smo po podu. U prostoriji je bila jedna posuda, to je posuda inače s koje se vadi voda iz bunara. To su nam stavili tamo u jedan čošak za nuždu i nas 20-30 smo tamo vršili nuždu. To je naravno krajnje necivilizirano, odvratno. To je nakon brzog vremena postalo premalo i sve se izlijevalo, znači dole na pod na kojem smo mi spavali, tako da su ljudi praktički prestali ići na nuždu, i nakon nekog vremena, nakon što ih se slomi, jednostavno se prepuste i tako da su ljudi vršili nuždu u gaće, znači bez pardona i bilo je mučno, upravo nakon nekog vremena cijela ta prostorija je u pravilu, ne mogu reći da mi više nego smrdi, to je onako, treba dosta vremena da se čovjek privikne. Mislim, da, može se čovjek priviknuti na sve, pa i na to koliko god odvratno bilo. I generalno, svi smo mi na kraju, nakon nekog vremena smo onako bili slomljeni i jednostavno onako nisi pridonosio pažnju tim nekim stvarima, to što spavaš na mokraći ili na izmetu, to je onako kao dobro. Znači, toliki strah od onoga što se dešava vani, što će se sada desiti, kada će ući, krikovi koje čujete okolo dok muče ljude, pucanj kada čujete u mrtvoj tišini. To su znači neke stvari na koje ste vi skoncentrirani, a ovo što se dešava oko vas postaje normalno. Znači, postane normalno da ljudi oko vas zapomažu, da cvile, da spavate u izmetu, ležite, tako da to smo onako, kao to je normalno. Više je bio taj strah usmjeren prema tim vratima, kad će se otvoriti i što će nam napraviti, koga će odvesti. Koliko dugo ste bili u toj prostoriji? Ja ne mogu točno, ja sam napisao knjigu, autobiografiju pod nazivom 260 dana i dok sam pisao tu knjigu vraćao sam se nazad, znači u tu prošlost koju sam davno potisnuo, proživljavao ponovo te iste trenutke s ciljem da se prisjetim, znači, što više tih nekih detalja. Ja nisam uspio posložiti sve. Nisam uspio definirati koliko dugo je se šta odvijalo i u koje vrijeme je točno bilo u određenim tim situacijama. Teško je opisati, znaju kolege što su bile po logorima, svako ko je prvo malo duže vremena zna o čemu pričam. Teško je opisati vremenski period. Vi izgubite pojam o vremenu. Vi više ne znate da li je od zadnje situacije prošao 1 dan, dan i po, 2 dana. I kad dobijete, kad se tako mjesecima se nalazi u tom jednom vremenskom periodu, znači gdje vi dezorijentirani, znači vremenom, a to traje mjesecima, vi se skroz izgubite. Jako puno je bilo situacija gdje vi ne znate da li je uopće dan ili je noć. Mi smo u iste prostorije izlazili jednodnevno na obrok. Obrok je u većini slučajeva bila šnita kruha ispohovana u jajetu. Napravite krug oko tog stola, uzmete šnitu kruha, u prolazu je lukom koliko uspijete uzeti vode i nazad unutra. To je znači vi ste vani minuta do 2. To je znači sve što vidite svjetlo dana i to je sve što ste jeli i pili.
Tako da tih situacija, znači, nema, doslovno bi onako bili totalno izgubljeni kompletno to vrijeme što smo boravili unutra. S tim da bilo je situacija gdje smo mi, većina logoraša, to je, ja mislim, valjda sretniji broj nas koji je boravio po logorima, bio dio ljudi, znači, koji je imao radne obaveze i koji nije imao. Ovi što nisu imali radne obaveze, oni su u pravilu više manje pobijeni. Ili su bili nesposobni za rad. Znači, toliko su, znači, bili premlačeni toliko puta i tolike ozljede su, znači, imali da jednostavno nisu mogli raditi. Jeste li vi imali radne obaveze? Da, unatoč tome što sam imao 10 godina, imao sam radne obaveze. Prvi moj radni zadatak je bio baš, su bili ti dečki koji su pobijeni, razvučeni po tom Dajskom kanalu, koji je velik kanal ispred te policijske postaje. Moj zadatak je bio da ih skupim i dobio sam jedna kolica, tačke smo to zvali, trebao sam ih skupiti pa da se oni odvezu, zakopat, međutim, to je bila nemoguća misija. Ja sa 10 godina, ne znam koliko sam imao kila, ali premalo u svakom slučaju, bio sam fizički nesposoban, znači taj posao odraditi. Što zbog grozne situacije, znači i te mučnine, kada vidite te leševe pobijene, što zbog samog fizičke nemogućnosti, međutim, zahvaljujući opet nekim normalnim ljudima koji su se pojavili, a bili su pripadnici Jugoslavenske narodne armije, oni su me oslobodili, znači, tog posla, jer sam ja pokušavao nekoliko puta odraditi svoj zadatak. Eto, imao sam sreću da su me oslobodili, međutim nisam imao sreću opet izbjeći druge radne zadatke. Nakon nekog vremena bio sam dodijeljen jednoj obitelji srpskoj, kao njihov mali rob. To je, eto, u 1991. godine na području Europe onako iznenađujuće da se tako što može desiti. Da postoje, znači, logori i da postoji robovi, tako da mene su dodijelili te jednoj obitelji Kočin, poznata jedna srpska obitelj koja je imala veliko imanje i njima je dobro došla svaka pomoć. Ja sam kod njih radio, pardon, mislim da su zvali ovi sa HRT-a, pardon. Kako je izgledao vaš boravak i rad u toj obitelji srpskoj? Pa u pravilu dodijeljen toj obitelji da izvršavam te radne obaveze. Vrlo brzo sam shvatio da to ropstvo i nije u pravilu tako loše. Iz kojeg razloga, jel, ako ništa drugo, bar dobijete nešto više za pojesti ili nešto drugačije i zaštićeni ste, to jest imate osjećaj da ste više zaštićeni i da su šanse da vas neko ubije znatno manje. Od čega su se sastojale vaše radne obveze? Pa od seoskih poslova, od krunjenja kukuruza, mljevenja kukuruza, skladištenja, znači kukuruza, cijepanja, prenošenja drva, rezanja drva, cijepanja drva, čišćenja štala, kokošinjaca. Standardne seoske, eto, to je veliko imanje jedno na selu i u pravilu, da radiš ono što bi trebalo ne raditi svaki dan, jel, samo eto,
sad su ti poslovi dodijeljeni tebi i to radiš i super radiš od ujutro do navečer i dobiješ jednom, nekad dva put nešto za pojest. Uglavnom to pojedeš na trkača, na brzinu, jel da, i nastaviš dalje raditi. Jeste li cijelo vrijeme bili kod te obitelji i spavali kod njih ili? Ne, nikad nisam spavao, nikad nisam spavao, na svu sreću, bilo je različitih situacija, bio je period kad sam bio, znači, zatočen u toj mjesnoj zajednici, bilo je perioda kada smo pušteni svojim kućama, jer neko je trebao i tamo, znači, održavati to imanje, hraniti tu stoku, brinuti se o njima, kako bi oni mogli po potrebi, znači, doći i uzeti šta im treba. Nije im bio interes da, jer ipak su njihovi ljudi ratovali, znači neko je trebao hraniti, uzgajati životinje i baviti se jednim dijelom poljoprivredom, tom nekom sitnom, da bi oni imali šta jest. Tako da smo mi pušteni, znači u jednom trenutku smo pušteni kući. Tamo su nas uredno obilazili, dolazili, maltretirali, prijetili se, odvodili sestru, otac je isto ima radne obaveze, on je bio opet na drugim nekim stranama. Tako da sam ja, znači, spavao sam kod kuće, ali ujutro, znači, u zoru idem na svoju radnu obavezu i navečer se vraćam. Bilo je obavezno da se vratim prije mraka da bi mogao proći, jer moja kuća je bila, to imanje je bilo izvan sela 5 km na Novom Dalju, a između Novog Dalja i Dalja je bio u pravilu obrambena linija, znači njihova, to su bili njihovi punktevi. U onom trenutku kada padne mrak, vi ste izloženi, znači nema šanse da prođete to područje, tako da sam morao ujutro čim svane, znači ići i prije mraka se vratiti. A vaš otac koji odlazi na radne obveze, da li se on vraćao svaku noć ili je znao? Nije, otac je se vraćao, nekad imate par dana da se vrati svaki dan, onda ga nema par dana pa se vrati na jedan dan pa ga nema tjedan dana, tako da smo mi svaki dan živjeli u neznanju i svaki dan su nas posjećivali i obavještavali nas kako su ga ubili. Znači, smrt vlastitog oca sam doživio previše puta. Kažu, mačka ima 9 života, svaki puta i nakon 5. puta kad pretpostavljate da je to laž i da vas namjerno provociraju, opet radi se o vašem članu obitelji i jednostavno emocije vas uzmu i zbog straha da je se to desilo. Vi djelomično vjerujete u to koliko god ne želite vjerovati. Bila je situacija gdje on dolazio kući izmasakriran, znači od tog mučenja, od premlaćivanja. Međutim, on je bio dosta snažan čovjek i fizički on mogu jako puno toga podnijeti, tako da on to dosta dobro izgurao i unatoč tom premlaćivanju, tim ranjavanjima, on je svih tih 260 dana, znači, odradio momački. Bilo je situacija gdje je on isto po nekoliko dana nije fizički, znači, bio sposoban stajati na nogama, znači, a ne bilo šta raditi, da je u tom trenutku bio oslobođen tih obaveza, ali čim, znači, malo nadođete sebi odmah na rad. Tako sam ja isto imao situaciju gdje sam bio nesposoban tamo za rad, mogao sam samo ležati, neko vrijeme sam bio i van svijesti. Što vam se dogodilo? Pa jedno od premlaćivanja koje sam ja doživio,
je bilo do te mjere da sam praktički umro bio. Od batina liječničku pomoć mi nisu htjeli pružiti. Ljudi koji su me dovezli, donijeli, bolje rečeno, u domu zdravlja u selu, nisu htjeli me primiti, zato sam ja za njih bio ustaško kopila. Bez obzira što sam 10 godina, što sam bio sakrivan, ranjen. Kako se dogodilo to premlaćivanje? S obzirom da sam ja radio kod te obitelji Kočen i imao sam onako, možda se reći, možda se to može nazvati kao jedan povlašteni status, nešto zaštićeniji sam bio. Oni su bili ipak ime u selu. Znali smo da me niko neće me niko ubiti. Nadali smo se da me neće niko ni tući. A ove uvrede, znači pogrdne, to ne možete izbjeći, to je ono što je normalno da vas neko pljune i da vas neko vrijeđa. Tako sam jednom prilikom išao u trgovinu kupiti one neke osnovne namirnice kojih ne možeš proizvesti kod kuća, to je sol, šećer, jela, germa, kvasac, jela, tako da sam se uputio u trgovinu kupiti neke namirnice i nakon mog izlaska iz trgovine sam naišao na jednu grupu mladića koji su me onako pošteno premlatili do te mjere da sam izgubio svijest, vratio se nazad ponovo i izgubio, ne baš izgubio, ali lapak se povratila. U jednom trenutku sam skroz ostao bez svijesti. To situacija gdje fizički prestane vas, praktički da vas prestane sve boliti ili onak tonete u nešto i to je trenutak gdje se opraštate sami sa sobom od života i kažete to je to. Znači, ovo su moje zadnje sekunde, znači, života. Međutim, ja imam tu sreću da cijeli taj moj život je neka Božja ruka nada mnom i da me cijelo vrijeme čupa, znači, iz tog pakla i tako da sam ja i to preživio. Našao se na štangi jednog bicikla, onako probudio se, tako me jedan stariji čovjek, djedica me odvezu do kuće, tamo sam opet ostao bez svijesti i nakon nekog vremena, par dana sam se probudio, mislim da je nakon par dana. Stvarno je taj vremenski period je jako teško definirati, pogotovo sada. Ali nakon, i tu sam bio jedno vrijeme, znači u krevetu, nisam bio, gotovo da sam bio nepomičan. Nisam se mogao prepoznati fizički, to nisam bio ja, totalno izdeformirano cijelo tijelo. Međutim, čim sam ja bio sposoban za rad, ja sam odmah nastavio sa svojim radnim obavezama. I sve dok u jednom trenutku nismo se uspjeli okupiti svi kod kuće. I tu jednu noć su roditelji odlučili da se damo u bijeg za Osijek. I tako je to je bilo. Cijela obitelj na 6 smo se uputili prema Osijeku, preko njiva. Međutim, nije zbog loše orijentacije. Stvarno je loša orijentacija bila, mi smo završili u Boboti. Bobota je jedno od najvećih četničkih upovišta na području Hrvatske.
bila zanimljiva situacija kad smo naišli na njihov punkt, na njihovu liniju. Na jednom smo čuli glas, stoj, pucat ću. I otac je rekao, stao sam. Ko ide? Sjećam se ko dan danas, kaže, otac muž sa suprugom i 4 djece, sa ženom i 4 djece. Mama u tom trenutku kaže, ne pucajte, mi smo vaši. Iz Marakovića, ko je naš? Pa vaši Jerovati. Krasno, upalili oni reflektore, zabljesnulo na sve. Prilaze nam, povedani, po jedan, krasna slika. Dugačke brade, šubave, kokarde, redanici. Fuj. To je bila smiješna situacija, mislim, smiješna situacija, sad mi je smiješna. Kako smo mi stajali isto tako u redu, mama kad ih je ugledala, znači reakcija je bila samo pljaz. Znači, kao daska je pala na leđa, kad ih je vidjela, ali nakon svoje izjave, mi Hrvati. Znači, toliko o tome koliko smo mi znali, to je nešto propagirali tu nacionalnost. Znači, mama je, sama ta njena izjava, mi Hrvati. Mislim, govori o tome koliko je u to vrijeme se isticalo to Srbi ili Hrvati. Ja čujem različite priče, ali ja sam vjernik, kršćanin, odgojen sam, znači tako, njegovo sam, znači vjeru u Boga i niko meni nikad nije branio da ja odem u crkvu, niti je meni nikad neko prozvao što sam ja bio u crkvi, znači znači u mom slučaju, znači nije bilo problema po tom pitanju. Ono što je se desilo zanimljivo u Boboti, čudo je, znači, da smo mi preživjeli tu Bobotu s obzirom da je to četničko uporište i da su oni četnici. Kako ste preživjeli Bobotu? Mi su spletom okolnosti, moja mama je imala brak prije, znači, moga oca i u tom braku je imala dijete. To dijete je tada za vrijeme rata bio već momak, to nije oko 18 godina, slobodne moje procjene. On je bio sin od četničkog vojvode. Od četničkog vojvode iz Bobote. I najma veći on imao. On je imao svoj status u selu, dosta dobar, u pravilu njegovog oca su svi slušali. Oni su bili u pravilu alfa i omega tamo i sreća, eto, što je on bio tamo, znači moj polubrat. On i njegovo društvo su nas zaštitili od četnika da nas ne pobiju. Do te mjere, znači, da su riskirali svoj život, ušli, znači, u konflikte s njima i dan poslije ili 2 dana poslije je taj isti moj polubrat zaustavio kolonu JNA i nas ubacio u jedno od vozila usred jedne negativne situacije, znači prepucavanje između njih, prepucavanje sa oružjem, znači falila je nanosekunda samo, znači, da dođe do krvoprolića i bili su spremni izginuti ti njegovi prijatelji kao i on, znači da nas zaštite i to je onako druga situacija, znači gdje, znači, Srbin nama spašava život. Srbin, to je Srbi, nekolicina njih. I tada su, mislim, dečki ovi iz JNA što su bacili kod njih, nisu znali uopće šta da rade s nama, ni šta,
šta gdje, a oni su išli za veru i tako da su i nas dovezli u veru. Tamo su nas opet spremili u neku prostoriju, dolazili, razgovarali s ocem, vraćali se, radili ta neka ispitivanja. Tamo smo bili jedan dan samo, dok nisu se kontaktirali sa štabom u Dalju. Međutim, ljude koji su sjedili u Dalju, u štabu, njih je obradovala vijest da smo mi ponovo u njihovim rukama. To je bilo onako nezgodno, jer pobjegli smo im, i tako da su ovi zvere nas proslijedili nazad za Dalj. Kad smo se vratili nazad u Dalj, više nije bilo tog kućnog pritvora, nije bilo povlaštenih situacija pod navodnicima, ali tih radnih obaveza u tim radnim logorima. Ponovo smo se vratili u istu prostoriju, ponovo bili izloženi njihovim torturama, mučenja, lažnih streljanja. I to je isto trajalo. Trajalo je, teško je procijeniti to vrijeme, ali mislim da je tu već bio pred kraj našeg boravka tamo i jedan dan je se desilo to da su jednostavno počeli ljude izvlačiti van i kao idemo. Bili smo svi preplašeni, to idemo, znači idu vas pobiti. Čekao nas je autobus jedan. Tada u tom trenutku već sestra nije bila s nama, mi kad smo se vratili iz Bobote, tada je ona opet odvojena od nas i više nikad nismo vidjeli. Otac je bio s nama. Vodili su ga u druge prostorije na mučenje i ispitivanja, ali tu je bio, znači u našoj blizini, više nije išao u Valjmaš i okolo na te radne obaveze. I kada se desila ta njihova kao organizirana razmjena, nas su sve stavili u autobus, sve osim oca, znači mene, dvije sestre i mamu. Međutim, odluka je bila da otac ostaje. Tu smo, tada je već neko rekao da je razmjena u pitanju i bili smo u strahu i djelomično smo mislili da nas vode pobiti, a s druge strane, baš zbog toga što je recimo otac ostao, smo mislili da stvarno idemo u razmjenu, međutim ne možete doživjeti olakšanje kao idete, sad ćete biti razmijenjeni, jer o tome ne razmišljate, gledate oca kako ostaje, i znate da mu slijedi sigurna smrt. Samo je pitanje koliko ćeš biti podložen mučenjima, ali smrt je neizbježna. Sreća u toj cijeloj nesreći je bila ta što jedan bio zapovjednik straže taj dan, da je on kao i puno ljudi da su cijenili mog oca i on je osigurao ocu da uđe u autobus. On ga je pustio iz zatvora, a riješio mu da uđe u autobus zajedno s nama. Tada je riskirao čovjek svoj život. Kasnije sam čuo da je taj isti čovjek ubijen od strane svojih ljudi zbog toga da je pustio jednog čarugu. Niti mog oca koji se zvao Hingo. Eto, to je znači dokaz jedne bizarnosti, jednog neljudskog ponašanja, a isto vrijeme znači i potvrda, opet još jedna od situacije, potvrda znači gdje sam bio čovjek. Kako je izgledala razmjena? Oni su nas potovarali u autobus, onda su dio ljudi izvukli, premlatili, jedan dio ostao vani, drugi su ubacili unutra. To je isto jedna dramatična situacija.
ja mislim da se cijeli autobus trese koliko se ljudi tresu, od straha, niko ne doživljava to ono kao vidit ću slobodu, doživit ću slobodu za pol sata, sat, da ti neko kaže za 3 mjeseca sretan si, znači jel znaš da ćeš preživjeti, da ćeš jednom biti slobodan, znači niko to ne doživljava. To je takav pritisak u tom autobusu, da ima dojam da će eksplodirati, to je taka nervoza, to je taki košmar oko autobusa, ovi lupaju po autobusu, domaći stanovnici vrijeđaju, ove tuku s jedne strane, vamo tuku s druge, vamo ovome goveju pištolju u usta. Znači to je onako to su scene onako koje su odvratne. Ništa gore od scena do tada, ali sve su scene užas. Mi smo u tom i zanimljiva je situacija, bitna je za spomenuti, baš zbog tog mog stava i moje poruke koje sam šaljem i samom tom knjigom, a to je da se ne osuđuju Srbi kao nacija, da se ne generalizira, znači cijeli rat na području Hrvatske, Jugoslavije. Ja ne mogu dozvoliti sebi da ja kažem bilo što loše, znači protiv Srba, generalno mogu protiv pojedinaca, znači reći ono što su činili, ali još jedan potvrda koliko da ima ljudi što je za Srbi je i sama situacija u autobusu, znači otac je sjeo s nama u autobusu za najmlađu sestru Helenu, koja je tada imala 6 godina, 6 već tada mogla imati 7. Uglavnom stavio je u najluče, skupio se s nama, praktički se pokušao zamaskirati, jer je znao da on nije namijenjen za taj autobus, taj autobus nije namijenjen za njega. I kada je ušla kontrola, da vidi koji su u autobusu, dvojica su ušli i jedan je prepoznao se. To je bilo vidljivo, znači po reakciji njegovog lica i to našoj komunikaciji, jel da? Čovjek je odreagirao vrhunski, prvo je stao u šoku, u čudu i samo je se okrenio i okrenio svog prijatelja. Okrenio je kao, ajmo van, sve okej, čak je kao u redu je kao sve okej, ajmo van, jel da? Tu su oni izašli van i mi smo krenuli. Kao olakšanje, kao nisu izvukli oca van. Te onda su nas dovezli iz dalja do Saraš, mjesto prije Nemetina. Tamo su nas isterali sve iz autobusa, bio je mrak, opet košmar. Oko autobusa, izvlačenje ljudi, kako izlazite van, tako dobijete nekoliko udaraca. Onda imate sreću kad veću pažnju usmjere prema nekom drugom, a ne prema vama, pa se na njemu ili na njoj iživljavaju. Tada ste vi kao, dobro, nisam ja. Tamo su premlatili isto nekolicinu ljudi, neki su ostali bespomoćno ležati. Nama su u jednom trenutku rekli, kao eno tamo su vaše ustaše, trčite kod njih, marš. Mi smo onako polu u strahu, u nevjerici, onako, kao krećeš nešto prema tim njivama, u te njive, ali računaš da će te pobiti. Računaš sad čim se odmakneš od njih da slijedi streljanje, to je paljba i to je onako isto jedna situacija, jedna od nezgodnih situacija, kao gledate tu neku slobodu, trebali bi osjećati olakšanja, bi osjećati onak jedan veliki strah.
Međutim, imali smo sreću, nisu pucali na nas, samo su nas protirali preko njiva. Doduše da su njive bile minirane, to je bilo minsko polje. Ali dobro, nisu pucali, super. Puno veća šansa za preživjeti. Srećom, eto, preživjeli smo, prošli smo to minsko polje. Nas je bilo negdje otprilike, pa puno autobus, 50 ljudica. Samo lupkane žlice, ako možeš pustiti. Da se ne čuje. Oprosti, nastavi. Znači, sreća u toj cijeloj situaciji je bila ta da nismo, znači, nismo izginuli u tom minskom polju. Nisu pucali po nama i došli smo, znači, na tu hrvatsku stranu gdje su bili hrvatski položaj. Sreća da je pukovnik koji je držao, znači, taj pojas obrane, da je bio budan, da su njegovi vojnici, znači, bili prisebni, budni i staloženi. Logično je bilo za očekivati da će nas oni pobiti prilikom našeg dolaska na njihovo područje, mrkli mrak, čuju masu ljudi kako se kreću prema njima, pazite, i oni su u strahu i logično je za očekivati da će oni početi pucati, a kad svane onda pogledat šta je bilo ispred njih. Sreća nije, oni su strateški to odradili, ne znajući ko dolazi, pustili su nas da uđemo, znači, u to jedno područje i napravili obruč oko nas. Pretpostavljajući da su srpski vojnici i onda su skužili da se radi o civilima i nama prišli i onda sam prvi puta vidio hrvatsku šahovnicu na jednom vojniku, imaju crnu traku oko glave i šahovnicu. Strašno dobar osjećaj. Da, i tu su oni nas onda prihvatili, povukli nas, znači, s prve linije, to je s tog isturenog dijela, da bi se zaštitili. 16.4.1992. bio Uskrs. Tada sam nakon dugo vremena vidio kolač i vidio jaje. Da se kuhanom jajetu, znači, neko može toliko veseliti, to je teško shvatljivo onome koji to nije preživio. I upravo, eto, to je 260. dan, znači, mog boravka u srpskim koncentracijskim logorima. Nakon toga smo došli u Osijek, prošli 5 privremenih smještaja dok se nismo smjestili. Otac se vratio odmah u vojsku, sestru smo još uvijek čekali i tu je završio taj moj boravak u logorima. Što mi je pomoglo preživjeti sve to? Vjerojatno je to nagrada od Boga zbog njegovanja, znači, vjere u Boga, ali ta neka snaga koju čovjek nosi u sebi, kaže ono što te ne uništi ojačate, ima nešto u tome, ne znam, ja sam sam sebe tješio uvijek, jako puno je bilo kritičnih situacija, znači, gdje sam se ja osobno nalazio, znači, u situacijama gdje sam, odustao od života, znači, bio sklon i suicidu. Međutim, onda u jednom trenutku, kažem sam sebi, pa ima i ovih situacija. Pa ima situacija gdje su ljudi proživjeli veći pakao i žive dan danas, funkcioniraju normalno. Pa sam si prisjećao se
određenih slika, situacija koje sam prije vidio na TV-u ili u tom neposredno prije toga. Danas sam gledao jedan dokumentarac o gladnoj djeci u Africi i ostala mi je slika malog djeteta sa velikim stomakom. I te priče, znači afričke, znači priče, ostala mi je u sjećanju djelomično i onak slike logora, njemačkih logora. I onak sam sebe sam govorio, pa eto vidiš, tamo je bilo to i to, bilo je ljudi koji su prošli, žive dan danas, uspjeli su to nadvladati, ja vidiš tamo su ovi isto gladni, sad u ovom trenutku znači se muče, ti se ne mučiš, tu si na slobodi, imaš šansu napraviti si normalan, lijep život i upravo to me vodilo. Kako se danas nosite s tim? Kako ste kanalizirali tu svu traumu? Pa, zahvaljujući mojoj sadašnjoj supruzi sam ja u pravilu sebe u potpunosti mogu reći stabilizirao. Jer onog trenutka kada sam osnovao, znači, obitelj, to kad sam prestao živjeti sam, znači počeo živjeti s njom, znači počele su se dešavati promjene. A to je, znači, vezano je jako bitno ta priča socijalnog okruženja nakon izlaska iz tog logora. Tako da, sreća je to da sam se ja napokon uspio zaljubiti sa svojom 21. godinom. To govori koliko sam asocijalan bio, znači, prije toga. Znači, stvarno da sam se uspio zaljubiti onako iskreno i zbog te ljubavi, te pozitivne energije sam uspio savladati sve negativno. Iako moje noćne more su prestale tek nakon 6 mjeseci zajedničkog života. Znači, tek onda sam, znači, onako se stalno stabilizirao i počeo živjeti jedan normalan život. Utjecalo je na moju stabilnost, utjecao rad. Jer u pravilu, ja kada sam izašao iz logora, nakon par godina je meni dijagnosticiran kronični PTSP, trajno poremećenje ličnosti sa suicidalnim razmišljanjem. I to je upravo teška dijagnoza i težak je osjećaj, znači teško je nositi tu bolest u sebi i njome vladati. Međutim, ja sam tu bolest uspio savladati, znači ja sam se zaliječio radom. Ja sam radio u prosjeku 12 sati dnevno od svoje 14. godine i samo sam radio i u pravilu čovjek kad radi, ja ima manje vremena za razmišljanje o glupostima i stvara nešto, od toga čini sretnim, zadovoljnim. Kada osnuje obitelj, to je nešto nevjerojatno, znači koja je to snaga. Znači to je još jedan dodatni argument, jedna energija, znači jednostavno ključni element je znači da čovjek ostane normalan i da nastaje normalno živjeti je imati društveni život, imati znači društveni život, prije svega znači imati obitelj i završno je da čovjek mora znači sjesti i realno znači popričati sam sa sobom, potruditi se realno sagledati svih kuteva, znači kako stoje stvari, što je bio uzrok tog stradavanja. Ja osobno sam, razmišljajući o tome što je se meni desilo, konstatirao da sam ja u pravilu kolateralna žrtva. Sam ja i cijela moja obitelj, svi mi, da su mi u pravilu kolateralne žrtve jedne globalne politike i da to jednostavno nema veze znači sa Srbima kao nacijom, znači s našim susjedima, da nisu svi ni sudjelovali znači u tom ratu, da nisu svi počinili zločine,
jednostavno da je apsurdno, znači da se razmišlja u negativnom kontekstu, znači na taj način. I sama činjenica je to da i onaj ko zagovara nasilje, zagovara znači nešto loše, ne osjeća se dobro. Znači, ja samim time što ne zagovaram znači tu lošu znači jednu tematiku, to jest što ne dozvoljavam sebi da generaliziram, činim sebi opet dobro. Jer ja se osjećam uistinu puno pozitivnije, sigurno nego bilo koja osoba koja razmišlja negativno i osuđuje masu. I ja mogu prihvaćam da određeni ljudi osuđuju određene ljude koji su počinili određene zločine. I to mogu shvatiti. Ali zato znači postoji znači opet civiliziran način, znači postoje znači državne i međunarodne institucije znači koje trebaju znači se baviti tom problematikom. A mržnja može dovesti samo do novih sukoba, do novih do novih ovakvih ružnih situacija, a ja sam siguran da niti jedna žrtva rata ne želi da neko proživi to što je on proživio. I to je taj moj apel, ja kažem nekim mojim prijateljima koji su, stvarno su prošli isto teške kalvarije i nije im lako. Ja im kažem samo mogu sve shvatiti, ali ja kažem, postavim jednostavno pitanje. Da li želiš da to što se desilo meni, tebi, masi drugih, da li želiš da se to ponovo desi nekome, pa makar taj neko bio srpsko dijete. A tu stane sva priča. Tada oni razmisle i kažu pa ne. Dakle, molim te, ostavi se to u glavi i nemoj dalje širiti mržnju, jer doće do novog nasilja. Evo Marine, hvala vam još jedan što ste razgovarali s nama. Hvala vam.